To devojka, vratno devojka. Niće! Ko? Čekaj, demonstriramo sredi. Stiv! Gotovo! Tima! Gotovo! Koji ti smije? Čekaj, gledaj. Joj, kako šiba ovo, brate, znaš kako mi hladi. Skupi sad se. Ovo vam je Venecija, narodi. Venecija! 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 Ja sam pošću. Venecija! Ovo ti je Venecija, bre. Venecija, brate moj. Gdje su Venecija? Snimi zole ovo iza, da se vidi da je Venecija, Đorđe. Snimi za ovo. Čuti, majmune, snimam. Na to boga. Dođu u kuću, to kakvi smo. Pa ajde. A nemoj, pa se čovjek gleda. Eto ti iza. Čovjek dubi, moram mi snimati. Da nastavim, ne? Pa i sad u glavu. Nemoj! Šutno. Nemoj, to si što? Isključi sve. Neka ga šminka. Pa šta šminka, trošiš baterije? Pa ozbiljno. Treba me blamirati pred kamerom. Treba baterije, isključi svetlo. Ti vam kje si sve skupio? Pa kaži sve skupio. Mrak, udar. Ukinuli svetlo, među Evropa nam ukinuli. Nema dana. Golube. Gohlube, već. Jebad. Ima 2, 4, 5. Pa ne znaju. To što? Eto im sam dobro. Neću kvijet. Aj sad. Još gore, gdje? Ovaj vlade me jebe u zdrav mozak. Šta, kampujemo, brate, šta je? Sad to mi to. Bože, sačuvaj. Daj da slikamo, da bi. Evo, paži cigar. Na kampu smo, brate. Stoka, smrdimo na znoj kao taliban. Čuti. Odzumiraj to, brate. Brate, daj mene malo u kadru. Ja. I integrišemo ovo. Mladi par, najmis. Šta mislite o motorima? Ne, mladi par, dozvolite. Da, mi se izvinjavamo, ali šta mislite o motorima? Ispalo. Možete sam jedno pitanje? Da. A kako vas napada ovdje? Da, ovdje je odvratno zato što sve smrdi. Da, ovdje je odvratno zato što sve smrdi i ovi ljudi su svi odvratni ovdje i terate se svi u pičku materinu. Vi i vaša koleginica koja je upravo i to više. Sad snimite sebe da se vidi ko je kao. Zahvalit ćemo. Tako da do kraja vidite. No, iz trku sjedi sam. Znači, na 7 strana. Evo, pitat ćemo ove dečke na tablet, kako se osjećate? Scusi? Parlare italiano? Ich spreche Deutsch. Znači, oduševljena. Čime, sa građevinom ili sa mnom? Sa vama, naravno. Mome kamerom se kasnije odradite, a ja imam jedno pitanje za vas. Recite mi šta ste vidjeli ovdje?
stvarno nismo čuli šta smo vidjeli. Nismo čuli. Mogu ja da kažem, znam ja. Da, naravno. Trebalo je da izgleda da je to najveća katedrala u Italiji, međutim napala je ovaj grad kuga, pa je zbog toga stanovništvo, bukvalno broj stanovnika je prepolovljen i onda je gradnja stala. Divni ste. Hvala vam, divni ste. You speak English? Yeah, a little bit. Yeah. Can you tell me how do you like here? We like here is because it's for a lot of history. Yes. And for the church history, we enjoy a lot. Thank you And very much. it's beautiful, very beautiful. Thank you very much. New York. New York. Yeah. Great. Крыть можно? Можно. Excuse me. Чего? Я вас не понимаю. Do you speak English? Я вас не понимаю. О чем вы? Muzeji su dosta... Za njima su svi koji, jel tako? Da. Kako je čelik ovo to, pa nešto unutra, neki spravljeni. Sledite na desno. Jedine leonine koje je dao sagraditi Papa Lav Veliki. Omette. Ok, hvala vam. Hvala. Nataša, dođite s nama. Ella. Ciao. Della. Esto es un Irish pub in Roma. A tu stojiš. Evo je crkva, da. Ovo je crkva, razumiješ? Nije ovo crkva. Šta je to? Pađi, ovdje nam fale, mislim da to ovdje. Ali to je... Pojel ga zubu vremena, ali nema veze. Čekaj, nije to ne vidiš tako, ali ne vidiš. Yeah. Here. Where are we now? Can you help us? Oh, we're right here. Where? I think it's right here. I'm not sure. Okay. No, but you have to sit down. All the way down there. Okay. Straight down. I will... You're very close to the cathedral. I don't have my glasses. These are far away. This is the other way around. This is Rome. No? Cacak? Yes. No, non è molto lontano. No? Bisogna prendere l'autobus. Autobus? Pusti ga tu. Ostaje ga tu. Ne može zvuča, majte. Ovo, ne idem tamo, mogu tu. Pređi, da. Pa sve isti kadrovi. Kad mi daš kameru, sve isti kadrovi. Kao ti jako, ja psivam ti noge, onda dođe do tebe i ti nešto prokeljaš. To ti je to. I onda idemo dalje. Provali kosilicu, vrati.